Lara pikwa banyo I ya ki se bilat hagajak benri kami. Lara pikwa banyo I ya ki deng bilat hagajak benri kami kum bakaran ususutam. Pikwa banyo I ya ki nong yalam kum iba arden. Pikwa banyo I ya ki nong yalam kum ilik Dr. Ricky ejen sengkon barki waipat ki bangi ngelasai. Don kam ya ka conducive atmosphere. Dai tangki kror pati ki balak banyole election, dai tangki kror pati ki banlong kita kinong mikmat, kada hak hadu ni I bagilom tang kinong mikpo jono rojono. Haupra. Nakato kalian ngamyo slow haupra. Oh, kublay. Wala kalau ngapeng jong ka jingdom. Handray kasur ka jong pi o PI ka ay ka jinsay higi danot kinsing bujang ito kublay subon ay mo yo blay try kan rap uba lapla yang abad yang ilang kami kini kejan mit menginalum sipor nagabenta kani kataw ba jong ka jing sigri ni kri pagkaja kandri kung ka party hakadur jong kani ka jingalang pampa ay kublay ya I Songkonor jong kani ka jingalang ibang asoto ilay way ni gidikot jang ka executive committee jong isinong penyiaran ti ya kini ka program menurut pasdang rengkat lembat ki kentin penyang soha jobi kublai sibon ba ai kublai ya iba prosperan keciang iba tang sedap ai ke jingkran mentan ida treasurer jo ka party we ni nongsen jo ka party iba julai keleng-keleng ban ya ai ke jing sekri hapreng jogi pa kari ke jongi lembat ki jelang berkiwe-kiwe pat ki jing kendolang bandon rengkat pat ngi kene kapor pamila ai ke jingkran ka ba ai men sim sibon na ka benta jongi ai kublai sai sen pat ya iba asan lang iba dalong u MDC candidate jong ka election MDC ka baladep wala imsyon poi sa kachong Henry nang ni na po maulong ilapur ya kanam jong ka jingjob dena kata kaliang ni ai kublai ya piba congratulations ya pi bar ngamot banong ipitang kan ni ba katu ka jingjob ko pilayo manakane kanong ka ba I mean si ni kum ka party ba ne si nagabenta jong hero simet andai ka bangamot kanong kolong ba ka ba khamha kadang up nang nesak mo the best is yet to come kata ka dai ka bangi community na kalyang jong piginong songsnong banang ai ni ka jing kersan ai kublay ba marbot dakar kanong president jong ka youth wing betar rengkat bat ngi ha ka dai ka jingalang baro sisi ba kajing sikri ka jungi lang ba jo ka yudwing ba po jo ka party ka dalong da jingker ku ki babon ba ki kun samla kinap ki jura ki bangin yara kun ka party midon ya ikong Esmeralda syabong lang tay na po sora iba don rengkat number ni ka ni kapor ban ay kajing persani ka party ba pajalan rengkat ban ni na kuway kapor kuway pat idan kuway ki nong tray jo ka party hangme khanda klet ya iba Joshua Wardri balong chairman jong ka ad hoc committee hangni po Sela constituency ba pensai Karbaman dan ringkat ban ni hangni mo secretary jong ka committee ban pentelun ni kam jong ka party ban kiway pat kinongkit kam jong ka party iba kum ka party ni la benset api kelengkor ban penia isa prangi ka kam lele sitam ban lum ban langkat ni ba kampam e pi kinong kersan te jing kumlay stongu kale cipi baro kinong kersan jong ka party ama habang ngayang hangge ngayang omtang kumudiw simet andre ngayang unong IT joka party spokesperson joka party kaya mga tadaw na kalyang nga kum spokesperson on behalf of the party na ay kajing ay kublay ipi ay kakru perdo ipi kisnong kakaw kinong kersan joka party wat kibam senda kersan ngiru kum ka party na pinang ay sisu kajing kersan hakipor kibarangwan kajing kublay kabakam terpanggalit sa serdar jong kanay ka sirdership amalong sirdership ibara ay ya kani ka pamisyon ka bakrapang bangin pulang ikani ka jalan kani ka janme wala imsyon la ko ringkat bami hangne anda ni soto baka support ka jong hiwa pila ay ni kajing kersan lan ka jong hi na kabenta jongi kum ka party wala pulang ikani ka jalan ka bujok ka sajisin kublay yapi baro te kani ka puar kalanang ya te nginam ko ban kran sibur ki ba thamai na marbala de kran mentan argut kini kinon kran sekmat te ngaru ngam don ki ba thamai ban kran rei tang ban su ban biang nane ban su pen kan mau biang ya ki ba la de kran sekmat kemudian ko ka bangasmol kenat bandan hakini kisnong kolong bakani kasnong maulong kadai kasnong kabaruspa
perlu tengah itu kana setang kali kesenong maulong wong ketiga kesenong kadai kesenong kabaru spa ngong balai ba pion kabaru spa pio i se ya ka spa jadi brio pio i ka bang account joki pio i ka sunduk joki dan pisah kan no muang ngamyo i dan bakal kesenong kebadak ka pisah dengan kami nanti bani pisah itu benar sundung itu ngalapai ngoyok don kepisah sedai-sedai ngalapai pihak dan itu perlu dengan uang pindah lagi apa maulong kada kepisah sudah uang pindah ya po surak ru pinyu anu kepisah pindah keniat sebenarnya ru dapat kepisah ngala bakal biak kan hak kotak tengkah kali ke pi berhot kenanta dal apa yang ni ngas tu sisa bagani ke senong kadai ke badap ke jingker ku ke jong blai apa pia ya kini ke senong pia hati natural resources udon emotion hane kidon ki natural resources hane kibanga soto kadai ke jingker ku ke bakra ku jong blai sisa pidami chenjero don gini ki kuai ki so ki jong pi ini gidei ke jingker ku ke jong blai dengan songo sibun bandon padai jong pi ibreu asnong kabo blai la kerku tamba haga ji i jonga haga jing pek perman jonga ha ini klip mat iba khinjat na siem bar na yu i ya kane baka spa ga ba shisha baka ba krautan mo po maulong kam dai ki natural resources kam dai ki ne ki so ki pai ki kwai ki bang yatung na ki bri jongi hanrai ga spa ga ba shisha ga dai ki ideals ke ba pipien ki nongrim ki ba pipien jingku ke jingsuba ga sanshar ka khadar haga snong haga thau kata kadai ka spa ka ba korotam ka ba pi ka snong pidon ka ba snong tana panong ka ta kalong ba nagani ka snong ka sanshar ka ba yeng na ka banta ka khut ka suba ka sanshar ka khadar ka ba yeng na ka banta ka ba misya silyang kala jok bar kala yok jaka ha bidalo jopi ka mut ba ka nongrim ka bangi king partingi yang kaya bersiam bahkan nongrim ke bapi kum kesnon bidan kulai sibon ya kajing kersan jopi bapi la ai le bajong ke MP election kulai sibon lengba kajing kersan jopi hake NDC election ke bagadan ke hande garla kataro kampat biang karang ni haban biang ni ndai bangi ong bakat tu kibut pila ai ni ars patam kampat biang kidan ki waipan ki bampat soto ikan nongrim ke jongi ki khot ni weri piru sobha ai kajing kersan ke bapura bangin yo ban nang jok kamha nang ne sakma ngini ban yo ya ka absolute majority nang ne national molong ban nang ne ngin pedi ya ka nonguna ba haji than ba ki dong riwar don ke sinong ka bala ay ya ka jingkersan ka ba teli bar ka ba pura na ka banta ka sanchar khadar ka ba khut ka ba suba an ong bitang si jintien lara ka ni ka sanchar khadar ka ba yeng ha ka nongrim jo ka jingkhut ka bangikran mangi ka clean politics labakan ni ka sanshar khadar ka bakum ka ni ka khelam no amdai chu tang udak mensau ye ka jadam riu kadai ka jing mensau ka besar khai mata laga ka ni ka jing sanshar ka bayang ka bakhu ka basuba ka ba lat na ka bamsat na ka bampong laga ka bakum ka ni kam yeng su agi silong ki thau jongi kata kadai ka jing mensau ka besar khai ye ka jadam riu jongi amdai chu tang udak mensau kandai ka injury ka besar khai kandai ka disaster ka besar khai ye ka jadam riu jongi terima kata daun na kalian jing ku parti ngiyeng halo kadai ka dongrim ni smokeman ni dan ka confidence pani yang ka maulong namar ka ai ka dongrim ka bangi ni yang ba pi ka ba pi Japani seni lemah kini kijil tercaan jopi kaya tali kaya bersemlang tinggi smokeman sibole naga benta jobata te kani kesenong ka kerteng kesenong maulong te jani seriem bar kesenong jonga namar nga kesenong jongar ko sedang do mau kaba kesenong jonga ka dai mau jorong kama su compare lihat go mau go jorong do buru di bolong ko compare kata maulong bat mau jorong laya jang Teka mau jorong ngatrai pia dan tinang tela dan minyak yang mau jorong tempoi semula. Napa ini? Sama dia nasun. Jadi amdan lagi bagi baru dan rai kalanti ke bunyi ya hi kedai keneka highway nang tela selong yang bakal mau jorong tengah ngahek ngasan hantu tengah su tengah berwan keneka selong. Te keneka selong jopi bakal selong jongi kita buat kijinya ara serien kita buat kijinya pero. Teka wei kijinya pero kolong kali. Bakatnya ka silong ka jongi pindi bang uding kse ulong ha. Uding kse ulong ha sa silong jongi. Piang kse kasi ni piang kse bilat na ulong bahasa te. Di sani nga dengan bakam yu iyo uding kse ti ulong namo. Ulong namo na tung uding kse sinang ngangam ti. Tabatang kami kawai ka mga mabay tu ipi kalong kani udon wi porlok nga na gide gide riwa. Udeng buri uba ik hai gide kse. Uyak bik gide gide kse. Ukwa apalat kan tung uding kse.
tu la sim yu ta ton rai ngala ai yu ngong sim ra thung ha kusnong ga jong pi te han rei ka sosi ko long ba uniu de se u thung siam long satia ula ai yo ula ai smo yo ula pun biang na dong sedang di dalam kamu tadi se han rei si snem mur kaju ar snem mur kaju lai snem mur kaju sau snem mur kaju ha ka ba khandu uhiak ter ho tinga peni ba kani kamariang sane kami ada ya uding se umla bandiang utau dik se tekaju rumanga ngai kenat igini geding kuai rei banganara asi si mudro uding kuai tangtung batung layak oi mula belum di kuai setai udah sutung tu bor si ula belum kun sumi la kami isla ke rei bun so kuai di sana mula ban so mula namarka kaklani kami ada kami kamariang kami ada kambon kata kondusif atmosfer nak bentau di kuai setai le dik se sana lima tada undum la ban ni parari ka mengamut dan ring jimut ni kalau kantat ni lana pikwa ban yo i ya ki se bilat haga jak benri kami lana pikwa ban yo i ya ki ding bilat haga jak benri kami kum bakaran ususu tham pikwa ban yo i ya ki nong yalam kum iba arden pikwa ban yo i ya ki nong yalam kum ilik Dr. Ricky eje sengkon bar ki waipat ki bangi ngelasai don kam ya ka conducive atmosphere don kam ya kajinya trelang jung upai ba ban alat ya kani kejak nongrim bahkan sothi hati senong hati kau ki jongi namar kum bakalong mentah hati negeri ke jongi manu balak banlong nong yalam manu balak banlong politician manu balak banlong kita ki nong nikmat ki balak banlong ki nong nikmat dai tang ki badon ya ka pisa pada ka kengka ka babung ban yo tiket lagi lagi ke parti keliu beliau kan keluar bidon Dai tangki kror pati ki balak banyak election, dai tangki kror pati ki balong kita kinong nikmat, kabahak hadu ni bagi lom tang kinong nikpo jonor jonor. Kila pitwa banyu i ki statesman ki basisha. Lara pitwa banyu i ki nongelam ki badam sisha ka jengkit kle ki bakibre ki bakiblai ki bakloi ban lenye la de na ka banta ka jat benriu. Pidan kam banyak trelang ban ailat. Warna ia kata ka conducive atmosphere daga ba Trelang ban ayat ya ka voice of the people party ba kanyo sothi ati sunam kita ko japi hang ne ko molong kala sang sothi kenre ga pinang susu ya ka jengkersan ngin salah ban sei ya kita kinongilam ki besisya naga banta keri bat ke jat beri ko ni kata kadai ka bangi kwa benora apa yang jopi kum pinang songsong Kapag ikuha menora api kum kinong tabot namarat ni api ki paiba ngimda yung tang kum kinong tabot kini ki parti lele ya kini kinong tabot ki pet kum ki customer kini ya kapor election ki ki paiba kum ki customer ki rkhe ya ki smile ya ki penbet ya ki kro ya ki namar ba kini ki customer long tek kum pilih ya kedukan dung hargaya tang kedukan padrung kasyawat ha Kasi semua juga kalau bau ni customer lawan di potensial customer juga. Ay kasi terus kuai terus harus menjual kuai le dong pulau ni kuai. Nomor boleh pembeli ukro customer. Begini juga ki parti ki pet ki nang buat kum ki customer. Ni nyimpe ki kum ki customer. Nyimpe ki kum ki nang buat ni pet ki kum ki parari. Ni pet ki kum ki nong kit klik ki stakeholder jong kasen syaka kana. Nyim semua nang ne ban ay kata ka nyalap election. Ada tang bersialap election ni wan hang ne ban IP ke jing hikai ban pensyai ke ai bangi yang ya ke jing temu ke bangi don balarapi tidak asmoto ya kata song hapi bapin ai ya karai